Purify me, body of Christ, save me, water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, give me strength. Hear me, Jesus, hide me in thy wounds, that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Hear me, Jesus, hide me in thy wounds, that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. O Diyos, Ikaw ang laging hanap. Loob ko'y Ikaw ang tanging hangad. Nauuhaw akong parang tikang na lupa sa tubig ng iyong pag-aarugan. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal. Nang makita ko ang iyong pagkarangal, dadalangin akong nakataas sa aking kamay. Magagalak na awit ng papuring ialay, ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Kaniti po ni kado ang pulot aduang Domingo ning karaniwan ng panahon. Yabe talak ng kaya katang panalangin di makatuking kayadunan. Kapasalamatan ng Fe Olalia and family, Mr. and Mrs. Binondo Carandang and family, Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family, Mr. and Mrs. Danilo Olalia and family, Mr. and Mrs. Arby Sarmiento and family, Mrs. Gloria Sarmiento and family, Soto Ermitaño and family, Chito Parewan and family, Mr. and Mrs. Florentino Mercado and family, Henry and Lourdes Pineda
family. Eufresina Duya Yumulen family. Para king birthday blessing ng Ronald J. Tuwina'y taglay sa lilim ng iyong mga Rivera papa. Intes family. Para king special intention ng Ricky Puno Duncan, Ino Soriano and Cathy Soriano Cunanan, Joan Rudolph Lopena and family, Palyasigi and Sagong family, Juanito Palyasigi. Para king kapaldanan ng Mr. and Mrs. Elmer Bacani, Brielle Abad, Roy Mendoza, Mark Gasa, Lucky Haiza Sagmit, Jap Noble. Para king kaladuan ng Herminio Canlas, Gabriel Olalia, Jesus Balagtas, Leonardo Dimpna, Bernarda Macapagal, Christopher Careon, Jesus Corazon Palyasigi, Erlindo Juan, Eric Roque, Senaida, Elsa Sulieta, Ligayo Arceo, Rosita Lermen, Dominga Galang, Onofre Kiambao. Para king death anniversary ng Elizabeth Rivera, para king third death anniversary ng Baltasar de Leon, para king death anniversary ng Manuel
Ing lagyo ning Ipa, po ning Anak, po ning Espiritu Santo, Amen. ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, at ing pamakyagom ning banal na Espiritu, manatili kay kayungan. At kekaan timurin. Kapatad si Siyantala rin kaya katang kasalanan, batang maging karapat dapat miyampang karing banal a misteryo. Yagkastang miyag nanagnan ing kapanisyan, magkumpisa. Aminan ko, King Diyos, sa pamapakalulu, at kaya kayo kapatad, ing mikasala kumbina, king pamisip pa mga mano, ampong pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat, ulinitay panigapuko kang nuwa na Mariang Kapilanman Virhen, karing sablangangel ampong banal, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. Ing Dios sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sa naking biye alanganga. Amen. Manalangin tamo. O Ginong Dios, ning upaya at sikanan, alang mayap asalang king kaburyan mo, at pawang ating ulaga, ing sablang malibatan karing gamat mo. Itanam mo karing puso mi ing kapagnasan mo nye tula keko,
at katman mo ring kaisipan mi king pamangilala king lugod mo, baning balang pamisip sumulong king kabyasnan, at ing balang pamagmalasakit mi kumatmuya king kekang kapayapan. Iriadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang iba't king libro ning Deuteronomio. Ngeni o memalening Israel nga ng Moises. Pamintuan nyo langan ding kautusan at tuntunan at tuturo ko kaya kayo, ban kayo mate, at kaya kayo yang aban di ing labwad, apag kalub na kaya kayo ning gino, ing Diyos daring kaya kayong pipumpunan. Eyula daragdagan ni babawasan deti, pamintuan nyo sana reting kautusanan ning ginong, akya kayong Diyos, at sabihan ko kaya kayo. Pamintuan nyo sanang mitmong katapatan, banakit do ring aliwang bansa, ing kabyas na niyo, at pamanalastas. Potang damdaman da na lo reting kautusan, sabihan do. Tune biyasayo iting maragul a bansa, at ating pamanalastas. Ninumang Diyos na ning isa numang maragula bansa, ing malapit at agad makibat, potang mamaos tamo kayo. Bukod mong ing ginung kaya katamong Diyos, at isa nung maragula bansa, ingating kautusan at tuntunan, amit mong katuliran, subali ring binggitan ko, ngeni kaya kayo. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Yo adarapat king katuliran, niya arapaning Ginoo. Yo adarapat king katuliran, ngayo arapaning Ginoo. Ya itang taong alakang atat siya king pamibiyebiyeno, itang darapat king katuliran, itang parating magsalitang katutuan, at gagamit king dilana king kapanyiran. Yo adarapat king katuliran, ngayo arapaning Ginoo. Gagawang makapanasakit king kayang kakaluguran, at magsalitang kalaraman kay nupaman. Detang misasakwil king Diyos, nalakatulan. Dapat detang king Diyos maminto at tatakot, ilang kayang igalang. Yo adarapat king katuliran, ngayo arapaning Ginoo. Itang mamatubo king kwaltang kayang paparang, at may asuhol, laban ka ring taong alang kasalanan. Ing taong mabibiyema kanyan matatagyo, at maugon kapilanman. Yo adarapat king katuliran, ngayo arapaning Ginoo. Pamamasang iba, king sulat ng Santiago. Ing sablang mayap at ing sablang ganag akalam, daratang kay katamo, malibat banwang. Babaldog na kay katamo ning igpa, apani bataning sablang sala. Biyasang mamaliwa, ni anino ning pamanaliwa, alayo kayo. King sarili ng kaburian, bait na katamo, king kapamila taning amano ng katutuan, banita mo ring maging peka mo munan diling bunga, ning sablang kayang lelangan. Tanggapan nyo, kitmit mo kababanlo, ingamanong tatanam na ning Diyos, karing pusuyo, ang makapagligtas kaya kayo. Eyo lilinlangan ing sarili yo, nuni maging talapatupad kayo, king amano ning Diyos, at emo bukod talapakiramdam. King arapan na ning Diyos ay patamo, ing tune at dalise relihiyon ya ini. Saupa na la ring ulila at ding mebalo,
king karelang kalipitan, at ingatan ing sarili, ban emig dungisan, kindewa kana ning yatong iti. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ingino manatili ake kayo, At kekaan timurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Marcos. Ligaya keka, O Ginoo. Lepitan de Jesus ding pariseo ampon ding mapila na eskriba, amenibatan Jerusalem. Apansingan do, king ding mapilan karing kayang alagad, mamangan lang e menos gamat. Ing burinang sabyaniti, ela menos gamat, antimo ing pamanos at tuturudo ring pariseo. Uling tutukyan daring pariseo at antimurin ding keraplan karing Hudyo. Ing tuturu at tinggap do karing karelang pipumpunan. Elamangan hanggang elamenos gamat hanggang siku. At era naman apangan ing nanumang mesali king palengki nung era pa mo inos iti. At akala pangaliwang tuntunan at tinggap do, halimbawa, ing makatudok pamanos karing tasa, kuran, kalderang pangsu, at pagkeran. Uli na niti, kitang dakang Yesus ding pariseo ang ponding eskriba. Bakit sa salangsangan daring alagad mo, ing tru daring kay katamong pipumpunan, mamangan lang e menos gamat? Nga nang may kibat Jesus karelo, tinod ing ulanang Isayas tungkol kay kayo, magbanal-banalan kayo, antimoing sinulat no, ding taong deti, nga naning Diyos, parang alanda ko karing labiro, dapot marayula ka ko ding pusura. Alang kabaldugan ing kako pamanyambara, uling ding kautusan agawang tao, tuturudala antimo waring deti king Diyos la. At sinabi ng Yesus, lilele yu ing kautusan ng Diyos at tutuparan yu ing kautusan daring tao. Inaos na lang ko si bayang Yesus ding dakala tao at nga nakarela. Ikayo man, makiramdam kayo kanako at tingiran yu. Aliwa ing lulog king asbuk na ning tao, ing makarinat kayo, nunay itang lulwal king asbuk na. Uling ketang manibatan king puso no, karin magmula ing marok akaisipan, at yang mitutulak kayo, ban karing bagay mga bandapat, karing bagay mga rok, pamanako, pamakamate, pamakipangatawan,
kasakiman, at pamanyapat ing niyayaliwang bage matulit, ing pamamirait, ing manawang, ing dirya, ing pamanyirang puri, ing ketasan, at ing kamangmangan. Ing sablang karokan ay iti, manibatan king puso ning tao, at iyo ing makarinat kayo. Iting mayap ng balita ng kakatang kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Maya payabak po kay kayungan, Maya payabak ing kakatamong ebanghelyo, mayango yo, king sinulat ng San Marco. At subukan tayang pakiintindihan, ining balamo reklamo, daring pariseyo, ang poneskribo, king ginutamong Yesu Kristo, o ba't di nga lagad mo elamanos gamat, o ba't eda tutokyan, ing turo daring tipumpunan tamo, dakal na kasi ritual, deng pudyo, so at lula po rin ka na akong buring idake kayo, ing tradisyon, ing ama na dang turo karing tipumpunan, ing kalinisan, harapanan ng Diyos, pamanlapit ng Diyos, at ing relasyon kaparang tao. Background, San Marco, yang binasa mo, ing Ebanghelyo ng San Marco, adwayang dake, major dake, ing mumuna, chapter 1 hanggang libutan na ning chapter 8, ing ministry ng Jesus ing Galilea. Tinuruya, ing sinagoga, kayabe no ring alagad na, menuluya, linibot siya. At den kayang alagad, maralas di aintindihan. Anya, kailangan ng yusplika. Kalupa namin sinabi namin Ebanghelyo ngeni, kinusplikan no, ng ginutang Yesu Kristo karang kayang alagad, nung bakit aliwait ang kayang luwal yang makarinat. Kaya tang kadwanang dake ng Ebanghelyo ng San Marco, karinyitang aldoldo malibat king agony in the garden, itang aldoldong pagmasusyan tamo, neng Holy Week, itang pamaylasan na, kamatayan pangasubling megye. Labiya mong 6 a kapitulo ng Ebanghelyo ng San Marco, makuyad yang dili, anyapin original yang dili. So, ngining banwangay ti, yang basan kamo. Ngini, background. Deng mag-complain, deng pariseyo at eskriba. Deng pariseyo, balang malatilang grupo keng Judaismo. Nung kaya katamo ating Opus Dei, ating Mother Butler, ating CWL, ating Family Life. Keng Judaismo, tinla naman magngangalating grupo, bentong laring pariseyo. At ausan dalang kakawani keng sarili at bakit? Borida kasi striktong tokyan niya ing batas, ing Torah. At deng eskriba, ila naman deng scholar, mag-analyze keng kasulatan, banal na kasulatan. At atinla namang balo deng balo ing batas. Ing Torah, yapin ing at suya ausan dem mo naman ining batas ng Moises. Kaya katamo deng mumunang libro na ning Biblia. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Numero, ang papang Deuteronomy. Ore ni kanila mayayakit deng batas dareng Hudyo. Nepo ing Torah, ausan deng Torah ini. At kening Torah nga ini makapalaman dareng o ininggawan nyo. Eyo gagawan ini. Deng batas. Karkalda ho, 365 lang. Eyo gagawan ini. Ilan laring kay?
240 feet, o ininggawan nyo. O ito yung Torah. Po? Ngini, neng alayo kayong Torah, neng medyo malabog yung sasabihanan ng batas, papalwal lang tuntunan, alayo kayong Torah. Papalto lang tuntunan bang ganito, balo da nung nanunggawan do ingaldoldo dang pamibye-bye. O ita, ing amanwan dang tradisyon, iba't kayong tipumpunan. Deng Hudyo. Itang tradition of the elders. For example, ing pamanos damat. Po, at yung batas, deng pari ilamong pwedeng manos gamat. Ban kanito maging malinis lo. O itay nga tsuking Torah. Pero makanalo na rin ordinaryong udyo, pwede lang naman. At nga nasasabi, deng ordinaryong tao, kailangan kumabiela naman anting pari maglinis manos gamat. At ing katawan, balamot templo ng Diyos na kailangan wasan at linisan. Metong yayan, kareng true, dareng tipumpunan, dareng Hudyo. Ngini, buntata mo, dakal batas. Bang kanita, batas sa gagawan, bang kanita, elam mirinatan, deng Hudyo. At keni sosopano ni ginutamong Yesu Kristo, din kaya nga lagad bang kanita, nanuya talaga yung kalinisan arapanan ng Diyos, yung pamaglapit ng Diyos. Anyang panaunan ng ginutamong Yesu Kristo, atin lang batas, pamaglinis, tungkol keng pamangan, keng piblasan, keng pamikakatawan, pwedeng talnan, deng Gentiles. Nung itaong Pilipino tamo, itala pwedeng talnan, deng Afrikano, deng aliwang races. Mirinatang tamo, ustong tigkentala. At ila naman, balamo ritual o pamaglinis. Gustong yung metong babae, may anak niya, kailangan natin yung tukyan ritual, bang ganito, malinis yun. Gustong mag-menstruation yung babae. Gustong natin yung papalwal, kayang katawan, o kaya natin yung tigkil ay animal, di rin natin. Tigkil abage, di rin natin anyapin kailangan yung tukyan itang ritual na ning pamaglinis. Anyang panaunan ng ginutamong Yesu Kristo, oren deng marinat, deng leproswan, kalalapit ka rin. O kaya rin talapan yung ilbis, marinat la rin, uling makamirait lamango tulog. Kaya ba't ekamamangan nung ekamenos gamat, kasi maging marinat ka, ustong ekamenos gamat, o iting makarinat, keka anting tao. Anyang panaunuan ng ginutamong Yesu Kristo ay mo pwedeng tagkilan din. At atin niyang listahan, pwedeng kanan, kalatina. Nano'y pwedeng kanan, manok, turkey, salmon, tuna, meat, ay ba't kareng dairy, alak, juice, ang popang soft cheese, ekamamangan babi, camel, rabbit, ekamamangan eagle, ekamamangan ema, Diyos ko, paborito ko pa morel, lobster, meat, kasi mirinatan ka kareni, patsepengan mo reni. Kanyang panunan ng ginutamong Espiristo, o rendereng malinis ang pamangay malinis sa pamangan. Ngini mong tatamo kayong complain na rin, eskribo ang kompariseos. Bakit sa salangsangan na rin jablos mong alagad, ing turuding kaya katamong pipumpunan, mamangan lang manos gamat. O ba't tagagawan
itang kikatang kawugalyan, manos gamat, o ba't wala mo sasabihan na po, o ba't karinat da rin disipulos mo? O't mamangan na karinat da, baka niya ninturo mo karela. Yung ginutamang Yesu Kristo, yan, oren den turo na. Yung ginutamang Yesu Kristo sa sabyanan, karing kayang kasalang, eskriba at pariseo, aliwaying lulog king asbuk, naning tao, ing makarinat kaya, nunay itang luluwal king asbuk no. Ing lulog king asbuk, lakon niya munta, kingat siya, lakon niya lumuwal, at intangan makanita. Dahil nga liwa, mabilis lang maglaso pengan. Yako kalud na ning pamangan, agad luluwal. Niyapin na akong kakayaya. Dahil nga liwa, mabagal na metabolism. Sorry, daragul. Matitipon ka rin. Pero aliway kayong makarinat kayong pangatao mo. Nga naning ginutamong Yesu Kristo. Aliway ka kanan mo, siguro makarok yung ini kayong katamong katawan. Pero it does not make us a bad person or a good person in kaya katamong kakanan. Kasi liwa-liwata naman hilig eh. At in kaya katamo hanggang bawal i-chicharon, manyaman niya lasa. At in kaya katamo yung paborito do, lechon. Nangaliwa, marinat kita kaya katamo, mekad kaya katamong dayo, pero pangatao, ali, anya piniginutamong Yesu Kristo, impakibat no. O ba't eko manos gamat, aliway itang kakanan mo, yang makarinat at beligtad ne, ing turu. Nga na, itang manibat keng puso, itang luluwal manibat keng kang puso, itang lamanan ning kang puso, karin magumpisa ing kaisipan amayap o marok. At ing luluwal keng puso mo, sasabihan na keng isip mo. Ing isip mo, itulak na kang gawa. A marok. O mayap. Itang laman na ning puso mo. So, sasabihan na ning ginutam ng Yesu Kristo, aliwa itang panluwal. Itang papalo. Nunay itang papaluwal. Iyang makakarok keko. Nanula reni, benggita na lang ginutam ng Yesu Kristo. Nga no, nanula rin manibat king puso na ning tao, pamanako, pamamiray, pamakamate, dirya, pamanyirang puri, ketasan lub. Noon laman ni Batden, ing puso. Sasabihan tala, gagawan tala. At nung sampulungan tala rening sasabihan ni gununang mga Yesu Kristo, tungkol langan keng pamakihabi tao, pamakiparang tao, pamanako. Tungkol ya keng relasyon na ning tao, kukwanan me, ing bandina ning kaparang tao. Kukuhanan me ing eke ka. Nanong klaseng relasyon mo kayo? Nanong panlalawe mo kayo? Kaya kayang yato. O iting manibat king puso, pamakamate. Kaparad kang tao, atin kang biye, pututan na kabatal. Nanong lawe ko kaya ka? Dapat kapatad, ne? Dapat kapatid, ambisyon. Tungkol yan naman ini kayong relasyon kaparang tao. Patseting kang ambisyon, buri mo mitas ka. Makanyan,
at the expense na lakwan mulat dakurakan ding aliwa. O kaya minsan, mamiray, gawa kang mitasarang ko. Gawa kang emasanting, bang ganitang mirakal. Ninong sisaran mo yung sarili mo, ampon ka parang tao. So, oreni reng makarinat king tao. Oreni reng babalik taranan ng ginutamong Yesu Kristo, ing turudo, ding pipumpunan, aliwayan, o ini. Aliwahing papalug, ing papaluwal. Aliwahing kakanan, nune ing sasabyan, ing gagawan, yang makakarok keko. Panalangin taong po kaniting misa. Kabisa. Panalangin taong po kaniting misa. Ing ginutamong Yesu Kristo, sinabi no kay katamo ding aduang paralan nung makananong milapit malinis king Dios. Ing paralanan ning batas at ing paralanan ning puso. Ipanalangin tamong maging malinis siya o mikasikan ng tamong linisan detang marinat alaman na ning katang puso. Kasi po itamongan atin tama kanyan. Ya ako na may kakabali ko buntok. Buri kayong tirisan. Imeto nga tao. O kaya baronggan. Iba't siya pemirate na anak ko. Togewa. Taksya una. Or dagdagan tamo itang ating kang ikit masanting dakala salamat. Ating kang ikit marinat hanggang alang manakit leninis niya. Or ating kang ikit magpalimos kaya padinan meng ditak apamangan. O kaya mangukuwi mamo pinepel. Mga ngalating bage asesese keng katamong puso bayang luminis. Simple. Kabang daragdagan mo ing dapat mayap. Kabang dadalasan mo ing pamangadiging Diyos. Lakwas kang lalapit ing Diyos at darayo kitang mayap. Ipanalangin tamo ing sinabi ni ginutamong Yesu Kristo, ing palwal tamo king katamong puso, aliwa ing makasirang relasyon kaparang tao, nunay itang maka santing, maka ragul. Ating tanaos kanito itang makatabang puso, yang gawan tamo. Talagat tamo ngeni at ipasyag tayo kay katamong salpantayanan. Itamongan. Sasalpantaya ko king Diyos, ipang lubos mayupaya, dinalang king banwang ponyato, at kang Yesu Kristo ng anak ng bugto nga ginuta mo. Pinaglik yung upaya ning banal espiritu, mibait kang nuwa na Mariang Birhen, di nasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubliang mebye, pepaitas siya banwa makaluklok wananing Diyos, igpang lubos mayupaya. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mukum ka ring mabiyang pon may nga mate. Sasalpantaya ko king banal espiritu, king banal kapulungan katolika, king pamisamakding banal, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang mering mete, at king biye alanangga. Amen. Ginoo, parati kang maging malapit kay kami. Manalangin tamo king Dios, apakamalan tamo, bani ing kay katang pamanyam ba kayo, maging dalise at alang dungis, at nga tamo makibat, Ginoo, parati kang maging malapit kay kami. Ulitan tayo. Ginoo, parati kang maging malapit kay kami. Baning Ginoo, maging malapit sa kingkayang iglesia, papanatilyan niya sanang tapat yung tradisyon ng kasalpantayan,
Ausan king alang patanat at pamagbayo, agpang king ebanghelyo, at ilisyane king pamangawat, karing lilipas sa tradisyon ng tao, manalangin ta akong Ginoo. Ginoo, parati kang maging malapit kay kami. Baning Ginoo, maging malapit siya king kekatang bansa, banding batas at tuntunan tamo, maging makatulinan daw, para ka rin sabla, at magdalang kapayapan, pamisan meton, at kaunlaran, karing kekatang ni malen, manalangin ta akong Ginoo. Ginoo, parati kang maging malapit kay kami. Baning Ginoo, maging malapit siya karing may balo, karing ulila, at karing sablang mangailangan. Bani yarap no ring puso, ring sablang sasalpan tayo, impamakiramdam, kingaman ng Diyos, at saupa na law, manalangin ta akong Ginoo. Ginoo, parati kang maging malapit kay kami. Baning Ginoo, maging malapit siya kaya katamo keti, at karing hanggang kapamisanan Kristiyano, saupan nakatasana, sumuyo, kaya kung kabilugan taang puso, at emo ka pamilatan din kaya katang labi, manalangin ta akong Ginoo. Ginoo, parati kang maging malapit kay kami. Baning Ginoo, maging malapit siya kaya katamo, otang manalangin ta kayo, para ka rin pakamalan tang miyango biye, para ka rin kaya katang pamilyo, at para ka rin hanggang kaluguran tamo, manalangin ta akong Ginoo. Ginoo, parati kang maging malapit kay kami. Para ka rin sablang miyango na biye, mi painawan noongan sana king kapayapan, panalangin ta akong Ginoo. Ginoo, parati kang maging malapit kay kami. Maging malapit ka kay kami, O Ginoo, potang manalangin kay ko. Gawan mo kayong malapit at makasadyang sumuyo kay ko, at karing anggang mangailangan kay kami. Itiyaduan miking kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen.
Manalangin kay kapatid, baning kay kayot ka na akong daon matanggap ya, arapaning Diyos ipang mayupayang tutu. Tanggapan saning ginuting daon karing gamat mo, king kapurian po ni kaligaya ning lagyuna, king kasaplala tamot ning mabilog ng banal na kapulungan. O ginumanano na sanang iting banal a daon, iatad na kay kami ingke kang kasaplalan, at gampanan karing pusumi ing pangako rang kaligtasan. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginumanatili ake kayo, At kekaan yat timurin, nayo ring pusuyo, makayat na nalaking ginu, pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa, Diyos king alangang at lubos mayupaya, agyang pigtak sila naka ning meto ketawan, sindumo ing kang pamaglugod. Ikaing minye kaganapan king kaming kakulangan, ikamu naman ing mitubod king magligtas karing sabla, ing sinugo mong anak, ene aliwa ke kami, bistaman eme kilupo king pamikasalami. Birian mo iti, ban akit me ing kaming pangatao, ing anak mong katulan, at tanggapan mo kaming mitmong lugod kalupa ning makapasubali mong lugod kayo, migit king sabla. King kayang katapatan binalik ng pasibayo ing tula ning kayang pamaglingap, ake kaming binating inyang pepenggulutan daka. Ulinita kambering sablang koro ring anghel karin manwa, daralit ming kekang ligaya, layon makyabe alang tuk ng babiye kapurian keka, at ngaming kakanto. Tunekapin banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king espiritu mo, ban para kay kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon kusang lubking pamaylas at kamatayan, kinwana ing tinape at pepsalamat yakeko, pirasune, at binyene kaning kayong disipulos at ngano, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iti yung kanakong katawan, ami daon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't nga po ng kinuha na yung kalis, pasibayang pepasalamat keko, at binyena yung kalis ka rin kayong disipulos at nga no, tanggapan niya iti ikongan at minumko kaniti, iti yung kalis ning kanakong daya, yung daya ning bayo at alanganggang tipan, ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao, ban kaya mi patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan.
Iniangin igaganakan mi oy paing kamatayan at pamanyubli ng mebie ning anak mo, daraon mi akya kaiting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo ban sumuyo keka. Mapagkumbabaming pag-amo-amo, king ikamingan sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me oy paing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap ya king lugod kambe ng Francisco ake kaming Papa, at Florentino ake kaming Obispo at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepainawan at manenayang subling miye at ding sablang miyango na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bielanganggo, ban kaya biyan ang Mariing Birhenin duning Diyos, kaya biyan ang San Jose kayang esposo, kaya biyan apostol at ding sablang santos, at tinupad king malmong kaburian king kekabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Yeso Kristo ang kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kayo, ipang mayupayang tutu, kagum ning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman king alangangga. Ngini manalangin tamo mipnong kapanaligan at lugod king iba karing amanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ipaming acuan mo, datangin kayarian mo, ipamintan inom mo, ket isuli ang tibanwa. Ingkakanan mi pingaldo-aldo, kami kingalangin. Haring ikasalak kami, mga emuke ay sawul king tukso, nunay ikaruski Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning kay kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yeso Kristong kay kaming talapangabos. O Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostoles, ing kapayapan lalakuan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Emo sa babalikdan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ing kay kang iglesia,
at pamayapan mo ang bilugan nagpangking kaburian mo. Ikang mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaning ginumantabi sa kapilan man ke kayo. At kekaan timorin. Pagit tamong ening may kakametong tamo king kapayapan. Yung kordero ng Diyos, yung milalakoking kasalanan ng yato, mapalad na rin mayayaws para makisulo kingapuna na ning Ginoo. O ginuwek matampang tanggap keka, dapat yagkasmiyay nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning spiritual a pamakinabang, Jesus ko sa salpantayanan ko kingatsuka, king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka may king sablang bagi, at pagnasan ko'y tanggapan da ka. Dapat paulin ngening penandit era ka tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong king lubusan ning sarili ko keko. Emo pain tulot kapilanman, ing mikawani ko keko. Amen.
Si Clota po. Orasyo Imperata laban king COVID-19. O mapamakalulu ang pong mapagmalasakit ay pami. Lalapit kami keka kaniting masipita pa mangailangan mi. Aduan mi keka ang kambila na tingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakalakasakitan ke kami at may kakamatena karing dakalataw. Aduan mingeni keka ing baligdan mo kaming mitmong lugod at yatsyat meke kaming makaulo mong gamat. Ing takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo'ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo'ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mula ring taong mitutukan, manintun panulo para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mi laring pekapun ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit. At inggawan dayti makasalikot at bukod mong para king kapakanakan ding memalen. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya kim bansa mi. Ipanalangin mi laring doktor, Narcis, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo, ing pamagtagulalig, ding sarili raw. King pamaglingap karing masakit. E mula pabren mayawa kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo laretang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang mayango na biye. Pagkala mo kaya kami ting grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king kakayap ding sabla, at ban makasawp kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana, pauli ning masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong. Mikabyos kaming alang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon tayrana kami, king pamagbayong lubat kabanalan. Iti aduan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos. Emo sana pisawiling akulis mikeka, king kagulangan mi. Nunebagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Virhen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Nicolas de Tolentino, Virgen de Lourdes, King Kabetikan. Manalangin kamo. O ginubabayo mo kami king kekang altar, kapamilataning tinapi aning diye, manano na sanang iting pamangan, pasiknanga na kami king lugod, at saupa na kaming sumuyo keka, king balang metong at metong. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Luklukay po sa guli. Then pong announcement na talo. Then pong nabena Masses tamo magumpisa la bukas alas 6 hanggang 7 ing September para king Virgen de los Remedios. Pero ita pong kapiestan, i-adjust tayo yung misa. Instead nagat panapon, gawan tayang 6:30 na ning abak. Makanyan mo naman po itang kang apong kulas. Ne? Ing nobena mas, bengi yang alas 6, pero itang fiesta,
alas 6:30 ning abak. Kasi bayo ko mangan, yari na yung piyesta karon pa magmisa. Po, bayo sana ang piyesta September 8, ang pang September 10, magmisa ta ng abak at kaybat di kayo nung balang makipangan kanito nung magtaw kayo man. Po, kaybat atin tamang dita kay adjustment kareng novena, masses. Po, kitang first Saturday, adwala po kerak landeng misa kadalasan iretin tayo po ita 6:30 ang pong 9 o'clock. Itang bengi, magbisa namong alas 6 para king novena kang apong Virgen de los Remedios at apong kulas. Po, magumpisala ring novena, 30 minutes bayo ing misa. Po, at kay batitang Sunday, September 5, ing misa 5:30 aliya alas 6. Ban kanita masira itang schedule tamo. Po, tandaan nyo lamang po reta. I-retain ta ring schedule, pero at hindi ta ka-adjust metong yangal do. Alas 6 la ring novena, masses, pera ketang September 5, 5:30. Tutuki, deng schedule dareng manimuna keng novena kang apong Virgen de los Remedios ang po pang apong kulas. Po, 30 minutes before bayo ing alas 6 magnovena na la. Po, 30 minutes before. Or ending schedule, mipaskill king office, dening schedule daring purok ang po pang organisasyon ang makatutok para manimuna king novena kareng adwa tamong pagmasusyan ing Birhen ang popayapong kulas. In tutuki, ing technical working group kisasabianan ni ing parasan na ning shrine. Ang popan ng makanano lang sikaswan deng bagay-bagay king shrine, king rectory, ing finansya, ing pisakalabage, ang popareng human resources. Ang king abuo tayo ing statutes na ning shrine para pa-aproban king kakatamong obispo. Dakal pong salamat karing kakatamong donors, babye pera, babye in kind, ating pamangan, ating alcohol, ating suman, ang paparetang mag-volunteer sumaup king kakatamong shrine, ing karelang serbisyo, ating karelang kagiwan. Kaya kung po banggitan lagyo, o tabawasan na pa yung bibiyeda kay ni rectory. Po, dakal pong dakala salamat, detang makasalikot, darapat mayap. Dakal pong salamat king mayap yung pilubluban. Po, ngeni, apansin ko po, deng mag-visit king kakatamong shrine, keraklan karing tao kabetikan, mamaniklakit ang gulot. Po, malagad lamo ring sisinding kandila kita. Keraklan na ring mag-visit lulub lakeni. Po, so di nantalang dita ka serbisyo kapamilatanan ning pamanyinding kandila, pamangwa kareng laro, stampito, ang popang rosaryo. Pagibuglat mo nitang tayo. Anyapin, bendisyonan ko po ining laro. At kaybat ating instruction keni nung nanunggawan nyo, ing mumuna, manyinding kandila, siklod, pangadyan niya, itang prayer to Our Lady of Lourdes at Chukeni, at suya naman karetang luklukan. Kay Batjeng Penga dyan, kumakayong laro, libre. Kumakayong rosaryo, until supplies last, libre. At yung kayong kumakayong stampita, pagawata mo pang stampita, libre. Po, di kayong bala nung bisa kayong mag-donate o wali.
nung magkano, nung ala ng problema. Baka nita mo po ang mag-visit Kenny atin lang pake, daralan, panalangin, at atin lang ayuli, pwede dang gamitan. Rosaryo, laro, po, ang papayang stampito. Okay, makanini po yung bendisyonan tayo ngayon ining laro. Talakad kayo po. O God, our Father, Father of all consolation, who willed to heal the infirmities of the weak through your Son, listen favorably to the prayer of faith. Send forth from the heavens, we pray, your Holy Spirit, the Paraclete, upon this holy oil in all its richness, which you have graciously brought forth from the verdant tree to restore the body, so that your holy blessing, by your holy blessing, everyone anointed with this oil as a safeguard for body, soul, and spirit may be freed from all pain, all infirmity, and all sickness. May your holy oil, O Lord, be blessed by you for our sake, in the name of Jesus Christ, our Lord, who lives and reigns with you forever and ever. Amen. Bless, O loving God, these candles, rosaries, and stampitas to light our life and serve to strengthen our devotion to you and to Our Lady of Lourdes in Kabetikan. We ask this through Christ our Lord. Amen. Siklod kayo po. Prayer to Our Lady of Lourdes, ever Immaculate Virgin, Mother of Mercy, health of the sick, refuge of sinners, comforter of the afflicted, you know my wants, my troubles, my sufferings. Look with mercy on me. By appearing in the grotto of Lourdes, you were pleased to make it a privileged sanctuary, whence you dispense your favors, and already many sufferers have obtained the cure of their infirmities, both spiritual and corporal. I come, therefore, With with complete confidence to implore your maternal intercession. Obtain, O loving Mother, the grant of my requests. Through gratitude for your favors, I will endeavor to imitate your virtues, that I may one day share your glory. Amen. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. This day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Talakad kayo po. Ingino manatili kay kayo. At keka antimori. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutuing iba, ating anak, ating Espiritu Santo. Amen. Ing misa mayari ne, umeko king kapayapan. Salamat, King Diyos.